بعد الفيديو الاخير اللي صورته قلت ان انا بشفق على الناس اللي ما بتتمرنش وكده. دخلت ناس صحابي بعتت لي قالت لي ان هي عارفه تتمرن عشان خاطر ما معهاش حد يشجعه وكده. عايز اقول لك ان انت في دايما سؤال انت تساله لنفسك، ده لو صاحبك ده نزل معاك او ايا كان الشخص اللي انت استناه عشان خاطر تنزل تتمرن، لو الشخص ده رايح انت انت تعمل ايه؟ دي بتبقى ازمه. في ناس كتير ما بتقدرش اللي هي تتمرن من غير ما حد ما يكون معاها. فلو انت استنيت الشخص اللي هو يجي يحفزك وكده، ده لو قعد في يوم حصل له دروب بقى، تمام، تعب، جات له اصابه، ده انت مش عارف ساعتها هتكون نتيجته ايه. انت ايه اللي هيحصل ساعه لما الشخص ده يقعد وانت مش عامل حسابك؟ ان انت لو انت عايز تنزل ما تستناش حد، انت عشان خاطر انت ما تعطلش على حد. لو ريحت ساعتها تكون انت مريح من نفسك. مشكله بقى، اصابه، شغل، تفصل كده. لما جيت نزلت اتمرن ما استنيتش حد. ناس كتير قالت لي استناني وانزل اتمرن معاك، بس انا ما حبيتش ده، نزلت لوحدي وما استناش حد. انزل وخد القرار. مش بقى اللايك والفولو